I taj posao je u početku bilo dogovoreno da rade državni organi. Međutim, ljudi koji su konkretno u državnim organima radili, gospodin Kaluđerić i gospodin Stamatović, oni to nisu više htjeli da rade. Oni su vidjeli o čemu se radi, nisu to više htjeli da rade. I formirana jedna privatna firma koja se zove Montenegro Tobacco Transit, koja je data na upravljanje dvojici ljudi. Jedan se zove Branko Ujošević, drugi se zove Vesko Barović. Njih dva su upravljali tom kompanijom i sa špediterom Zeta Transom davali licence Italijanima da slobodno uvoze i izvoze tu robu iz crnogorskih luka. Pretpostavka je bila da je određeni dio novca trebao da ide Crnoj Gori. I on je išao u Crnoj Gori, ali kako je posao dobijao na zamahu, taj dio koji je išao državi postajao sve manji, a taj dio koji je išao u privatne ruke postajao sve veći, da bi se taj državni dio u 1999. i 2000. godine potpuno istopio. Dakle, to je jedna strana posla. Drugi dio posla je koji je kontrolisao gospodin Subotić. To je taj dio posla koji je smišljen u glavi Jovice Stanišića, jer znate, Srbija je nekada pušila 2 milijarde maraka cigareta. Toliko vrijedi srpsko duvansko tržište i nije nimalo čudno da su sve velike duvanske kompanije nakon svega što se desilo 2001., 2. i 3. godine poželjele da uđu na srpsko tržište i da kupe vlastite proizvodne kapacitete. Kako su duvanska industrija u Nišu i duvanska industrija u Vranju kontrolisane strani JUL-a, trebali biste znati, vjerovatno znate, da su bile dvije strukture ispod Miloševića u Srbiji. Jedna je bila ideološka, koju je vodila Mira Marković sa svojim ljudima, a druga je bila ona, ajmo reći, bezbjedonosno ratnička koju je vodio Jovica Stanišić. Kako Jovica nije očigledno mogao, ovo je sada moja pretpostavka na bazi svih materijala koje sam skupio umeđu vremenu, kako nije mogao da kontroliše dotok svježe keša i kako mu je to trebalo za finansiranje ratova kako u Hrvatskoj, tako u Bosni, tako je angažovao Stanka Caneta Subotića sa svojim klanom. Interesantno je da su svi iz Bačke Palanke. Mihail Kertes, direktor carina, Vučelić, tada jedan od ideologa Srpske socijalističke partije, Miloševićeve partije, i on angažovali su Caneta da sa njegovim prijateljima u Crnoj Gori, a to su Sveto Marević i Milo Đukanović, otvore i taj srpski kanal. Kako? Tako što bi se cigarete bi došle u Crnu Goru i nikako nijedna dažbina se ne bi plaćala ni državi Srbiji, ni državi Crnoj Gori. U tom obimu posla negdje je bilo možda 15 ili 20% posla i prema Republici Hrvatskoj i prema Bosni i Hercegovini. Ali gro tog posla je išao prema Srbiji. Dakle, radi se o dva posla koja je obavljala struktura koja je svoju zajedničku tačku imala samo jednom čovjeku, on se zove Milo Đukanović. Evo, dao sam vam priliku da iznesete još jednom tu šemu da bi imali jedan okvir i za naš dalji razgovor. U vrijeme afere Nacional, kada ste iznosili identične stvari i nakon te afere, osim ovoga postupka koji je poveden u Italiji, nije se puno promijenilo. Nije bilo puno efekata. Međutim, sada se vode dvije istrage. Vodi se jedna istraga u Beogradu. Mislim da ovdje pravite jednu malu grešku. Bilo je jako puno efekata, ali o njima se nije pisalo. Kada je Nacional krenuo u pisanje u 5. mjesecu 2001. godine, godinu dana nakon toga, taj posao je prema Italiji stao. Godinu dana nakon... Nisam mislio na to. Mislio sam više na odgovornost ljudi koje pominjete. Godinu dana nakon toga posao prema Srbiji je stao. Vlada gospodina Đinđića više nije imala hrabrosti, nije imala mogućnosti pred javnošću da dozvoljava taj posao na svojoj teritoriji. I osim toga, u tužbi koja se pojavila na Njujorškom sudu Evropske unije i 10 država, pojedinačno 10 država evropskih zemalja, protiv 3 najveće duvanske kompanije svjetske, Philip Morris, Japan Tobacco. O tome šta se desilo sa poslom govorit ćemo malo kasnije. Ali to su konkretna stvari da je 2001. godine na osnovu pisanja Nacionala, koji je bio okidač, da su određene stvari... Kažete ugašen taj posao. Taj posao ugašen, ali Evropska unija, ono što sam sinoć rekao, da se često izbjegava iz razgovora u Hrvatskoj ili uopšte u javnosti na Zapadnom Balkanu, je da je Evropska unija naplatila $5 milijardi nagodbu od 3 duvanske kompanije koje su pred sudom u Njujorku priznale da su švercovale svoje produkte i da su ih davali lokalnim mafijama, italijanskoj, crnogorskoj, srbijanskoj i tako dalje. Dobro, mene sada interesuje, pošto sada regionalne policije vode neke istrage. Jedna se vodi u Beogradu protiv Caneta Subotića i njegovih saradnika. Druga za koju vi tvrdite da je u direktnoj vezi sa duvanskim kartelom je
istraga oko ubistva, rekao sam već, vašeg dugogodišnjeg prijatelja Iva Pukanića. Jeste li ohrabreni tom činjenicom da dvije regionalne policije sarađuju na tim slučajevima i kako u svemu tome vidite ulogu crnogorskih istražnih organa? Pa vidite, u međuvremenu se promijenilo više vladajućih struktura u Republici Srbiji. Očigledno su, to jedan tako, promjena vlasti je jedan evropski događaj. Očigledno su te vlade sukcesivno dolazile do istih zaključaka da se odvijao jedan veliki promet novca i neki opet kolateralna šteta koja se dešavala u vezi toga na njihovoj teritoriji. Dakle, ta istraga koja se protiv gospodina Subotića povela, mislim da nema veze sa svime ovim ili nije imala veze do sada. Onda drugi okidač koji je bio je okidač ubistva Iva Pukanića u Zagrebu. Ja opet kažem, ja nisam ni sudija, niti znam kakva će biti presuda, niti znam do kakvih će sve dokaza doći tužiteljstva u Beogradu i u Zagrebu. Ja znam da smo mi, da je Ivo Pukanić, a kasnije ja, da smo dobili gomilu prijetnji, da je bilo pokušaja ubistva koje su hrvatske službe spriječile. Znači, odgovorno, jasno, glasno kažem. To sam vam već rekao. Dakle, i kada povučem trajektoriju... crnogorskih istražnih organa u tim naporima da se riješi? Pa ja mislim da nijedna služba, znači opet će me demantovati gospodin Đukanović da izađe da kaže, znate, to nije istina, pa kako. Nijedna policija ne sarađuje osim kurtoazno sa policijom Crne Gore i sa tužiteljstvom. Imate rečenicu u optužnici gospodina Šelsija. Nismo imali ni jedan, osim kurtoazni, susret sa vlastima u Crnoj Gori kada nas ništa nisu pitali u istrazi koju vodimo. Mediji su objavili da je u Beogradu u postupku protiv Subotića saslušan svjedok pokajni, tako kažem, Srećko Kestner, koji je i otvorio aferu Nacionalno. Šta znate o tome? Pa gospodin Kestner je dao jedan jako kvalitetan intervju gospodinu Pukaniću svoje vremena ovdje. Vrlo je moguće da je on imao nekog interesa da to uradi, ali gospodin Pukanić je taj intervju ovjerio kod javnog bilježnika i odnio ga je gospodinu Šelciju. Time je on ušao u spise italijanske optužnice. To znamo, ali ovaj novi moment. Ja sam isto čuo što i vi da je gospodin Kestner u Beogradu, da se stavi na raspolaganje kako hrvatskim, tako i srpskim istražnim organima i da priča o tome u čemu je učestvovao. On je jedan pravi insajder, on je taj posao radio, on je bio partner u tom poslu. On je na kraju krajeva rekao da je do kraja 99. godine bio potpuno equal partner sa gospodinom Subotićem u tome, a da je onda na njegovo mjesto došao kao partner gospodin Đukanović. To je rekao jasno i glasno i potpisao kod javnog bilježnika. Tako da pretpostavljam da će na tu temu da razgovara. Dobro, policijskim žargonom istraga je u toku. Ali meni fali jedna karika. Gdje ste vi čitavo vrijeme i zašto ste se odlučili da javno progovorite tek početkom 2000? Dakle, više ste puta rekli kako ste bili preneraženi detaljima iz svjedočenja Srećka Kestnera. Čak kako sam pročitao, rekli ste da ste imali problema sa snom, nakon što ste pročitali njegov razgovor. Pa jesam, meni je potpuno nezamisliva ta situacija, da vi kao dugogodišnji intimus, kum, prvi saradnik premijera Đukanovića, koga sada tako teško optužujete za radnje iz perioda u vrijeme kada ste i vi bili sa njim, nijeste znali za detalje. Za tolike detalje nisam znao. Moram da kažem, za tolike detalje nisam znao. Sada znam. Kako je to moguće? Pa, moguće. Mislim, ta priča teško pije vodu. Pa, dobro. Evo, sami sebe predstavljate kao... Ja vam kažem da je to moguće. Ja nisam bio učesnik u poslu, dakle, nisam nikada znao koliki se novac vrti, nisam nikada znao koliki su ti je Crna Gora mala, kako pa ja to sada znam zato što sam pročitao sve te optužnice. Ja sam evo tu optužnicu gospodina Šelsija koju sam spremići za ovaj razgovor ponovo danas čitao. Ja sam tu našao neke nove momente koje ranije nisam našao, znate. To je brdo materijala, jednostavno. U međuvremenu sam pročitao brdo materijala. Gospodin Pukanić uradio pionirski posao. U nekoliko brojeva Nacionala kao vrhunski istraživački novinar i njegove kolege otkrili su jedan pademonijum. Otvorio jedan pademonijum u kojem se odjednom sve otvorilo i ja sam poslagao neke sličice u mom mozaiku. Dakle, ako sam ja znao sam pola, ali on drugu polovinu nisam znao. Međutim, sad i mogu... Rekli ste negdje da ste znali 40%. Da. Vrlo precizno, evo citirat ću vas. Ali evo čak i da povjerujemo u tu vašu priču. Ako nijeste znali detalje u vrijeme kada ste bili prisni sa Milom Đukanovićem, da li vas to pomalo diskvalifikuje kao insajder?
Jer onda proizilazi zaključak da ovo što vi danas pričate, da su to u stvari saznanja iz neke druge, treće ruke. I dakle, niste klasičan insajder. Vi ne donosite i ne govorite o stvarima kojima ste prisustvovali, o događajima čiji ste bili očevidac. Gospodine Komneniću, vi kao novinar, nećete se na mene ljutiti. Naravno. Ja kao čitalac ili čovjek koji se u jednom dijelu posla bavi public relation. Znamo da, nažalost, brzina današnjih informacija zbog kompjutera, zbog interneta, zbog telefona postaje toliko velika i toliko površna na određeni način da ljudi vrlo lako žele da prihvate određene kvalifikacije. Ja nikada nisam bio insajder, niti mogu biti insajder jer nisam bio učesnik u tom poslu. Ja mogu da govorim o okolnostima, mogu da govorim Kad vam kažem insajder, događajima. samo da se razumijem, kad vam kažem insajder, vi ste bili dio te vlasti. Jedan dobar period. Prvo ste bili specijalni savjetnik gospodina Đukanovića, zatim ste bili šef trgovinske misije u Vašingtonu. Plus ste vjenčani kum gospodina Đukanovića. On meni. Dobro, da, izvinjavam se.